Dites bonjour à tout le monde. Allez, Ça fait longtemps. Là, ça Regardez, y est, David, tout le il a les monde. cheveux longs. Nein, c'est David, il m'a réveillé le corps. Tu aimes? Oui, ça lui va bien. T'aimais pas la dernière fois. Non, mais parce que j'avais pas la barbe et ça me faisait négliger. Oui, ah oui, tu Et là, sais. ils sont longs là. Mais Là, bon, je pense que pour 8h15, ils m'ont demandé dans la chambre pour préparer l'accouchement. À 8h, ils ont dit ça y est, on l'a fait souffrir une semaine. Allez, va te reposer Anaïd, demain c'est le grand jour. Jamin hatte ich Routine Jamin hatten alle diese Jacke, also mich aber 9h. je couchais 9h40, un truc comme ça, parce que c'est pas couché. Césarienne. Oui, moi aussi à 9h. 9h? Oui, césarienne. Césarienne, oui. Césarienne, c'est toujours 9h, 10h. Oh là là. Je regarde la recette, petites assiettes. Je vais leur dire une super recette que je prépare, mais la prochaine fois. 1050, je serai dans le rostar même. D'accord. Et c'est grave. C'est poulet. Avant, c'est de l'inchimé chez nous. Votre friture hollandaise. Laisse, tu le fais. Ah, mais dans ça, tu mets l'huile. Ah, mais t'as acheté nouveau ça? Ça? Oui. On n'avait pas ça. Comme quoi il faut les serges, tu sais que tu es au dos là. Tu parles russe, un peu russe. Parle russe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a failli exploser. C'est comment il m'a ça? C'est pas vrai. Oh là 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 là. Bon, ça va? Oui. J'ai acheté le gâteau d'anniversaire pour demain. C'est vrai? Trop bien. T'as acheté quoi comme bateau? Mangue. Mais c'est là-bas. N'ouvre pas, c'est une surprise. Mais de quoi? Il est où? Je le vois pas, il y a un mot là. C'est quoi ça? Et c'est un gâteau, non? Il est Ça, beau, hein? c'est le terraco pour n'acheter pas. C'est un cheesecake ça? Non, c'est un gâteau russe. On Et dirait, ça, c'est excellent aussi. Il faut C'est vraiment. un cheesecake ça? Mais non, c'est gâteau russe avec la crème. Envoie une cuillère, s'il te plaît. Oh là là, genre c'est l'heure pour manger Mais ça. non, mais on s'entend. À quelle heure ils viennent, les copains? Mais je pense qu'il y aura que Arne. Russe là, c'est mouli? Oui, de Au l'été. caramel? C'est une crème beurre. Ah oui, c'est praliné. Praliné. C'est pas mal. Credo, c'è il Mamma, c'è non va pensare Il est reparti comme ça. Alors qu'il a failli tomber le truc. Oh, Sergio, Sergio. Après, tu me dis que je râle. Ah là là. Oh. Et Sergio, c'est quoi? Mais le monde entier te regarde. Tu fais pareil. À quelle heure ils viennent, Armand? 21h10. 21h10. Parce que 21h il finit, le temps qu'il se douche, voilà. Mais oui. Plus que 10. Il devait y avoir Coco, mais. La préparation, tu Tu vas veux pas me les couper? Oui, je couperai parce que j'ai acheté le truc. C'est vrai, là ils sont emmêlés là. J'ai passé toute la journée. Mais tu resteras J'ai coupé un je fais peu comme ça, et je passe. J'ai acheté une super tondeuse. Non. Bueno, tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît? Tu peux enlever ton bandeau et faire ça. Et faire ça. Non, mais là, si je l'enlève, ça part un coup. Fais-le. Non, c'est joli comme ça. C'est toi, t'as acheté ça? C'est ma mère qui lui a passé, elle en a trouvé, elle m'a dit tu le donneras à Dani. Et tu sais qu'il y en a vachement des mecs comme ça qui le mettent, mais et ça te serre pas la tête? Ah, c'est de l'élastique. Ouais. Pourquoi ils tiennent du coup là? Ah, bah, c'est normal. T'as mis un bain de crème. Ouais, j'ai mis de la crème. Ah, la crème? Non, pas crème. J'ai mis de la crème. David Mazerier, Kasma, Pas mal, hein? Vous avez choisi, Carla, la danse? Non, maman, c'est pas vrai, mamie, là. On n'a rien trouvé, maman, arrête. C'est ça. Ուրեմն Կարլային նկարը փոքր ժամանակվա ծիծաղ ուրախություն Դավիթը խոզուկ Ղոնշոն
Խոզուկ։ Լսեցիք երեխեք, խոզուկ, պուջուր խոզուկ, խոզուկիս, ժաղիվը, ես մեկ կարլիտա սապ շուր տալիս, բղավը, կվացարի ղրա։ Ալալա, on va mettre une jolie table. Բարև ձեզ սիրելիներս, բարև ձեզ, այսօր Գավիթի ծննդյան տարեդարձը, je dis c'est l'anniversaire de Douche. Voilà, et ça fait que, quel âge David? 28. 28 տարեկան, Գավրան et David, 28 տարեկան, je dis que tous les deux vous avez 28. Ouais, moi je suis plus vieille. Կարլան Փետրվարին է ծնվում։ Կարլան ծնվել է Տերնդեզի օրը, Փետրվարի 14-ին։ Février, 14 février, chez nous, c'est une fête, samedi au Saint-Valentin. Les nouveaux mariés, admettons que tu te maries maintenant. Oui. L'année prochaine, 14 février. Ah non, tu te maries, vous vous marierez le 2026. Février 2027, ouais. Vous devez faire un feu pour que votre vie, ça sera longue et sans souci. Et vous sautez sur le feu 3 fois à retour. Ah, ok. Ça, je m'organiserai chez moi. Le feu de la Saint-Jean. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est pas cette date. C'est pas cette date. On est quoi? J'ai acheté les serviettes grises là, regarde, avec les petits feux là. Ouais. Voilà. Et ça. Est-ce qu'on est que elle ou on alterne? Tu mets un, voilà, je l'ai pris 2 pour faire un de chaque. On est 5. Le moment quand David, j'ai vachement coupé parce que je dis, il avait dans les bras, mais j'ai enlevé, mais j'ai regardé, il était comme ça collé à David, il regardait la rigole. Mais il était il va sortir aujourd'hui ce vidéo. était timide. Oui, mais franchement, je ne sais pas où vous trouvez qu'il est. Mais parce qu'il était hyper timide, sinon il n'est pas comme ça. Sinon, Mais là, il était... Tout que tu disais, il disait oui. Il était impressionné. Oui. Ժողովուրդ ջան, ահա եւ ինչպես ձեզ ասել էի, սա է ֆրանսիական խավիարը, ֆուագրան է սա, լյարդն է, սագի, իսկ սա ձեր Անահիտիչկայի պատրաստած թզի մուրաբան է, մենք այս ֆուագրան ուտում են թզի հետ, ես չգիտեմ թե ինչի, բայց իրոք շատ ասազում իրար։ Մեր համես սեղանը, գնամ շարունակությունը, մնացածը բերեմ։ Պատրաստել եմ մաշ, այս սալատի անունը մաշ է, կրիվետկայով և ավոկադո և լոլիկով, իսկ սա սերի... Մամա, ռուսերեն ախոսում վերջում ասում պրաշտյակ տրադները վերջում ասես պեն, պեն, մամ, յանիմ հացն ես մորացել է։ Վերջում ինչ ասեմ? Փնթի։ Մամ, լսար մամ, 50 եվրո կտաս ինձ։ Հա, 50 եվրո դու կտաս ինձ, ավլել եմ ընդեր։ Մամայի պատրաստած բուխանկան եմ բերում, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, մայրիկի սարկած թխած բուխանկ է, մի հատ նայեք էլի, տեսեք ինչ լավն է։ C'est celui qu'on avait acheté à Cora? Non. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a acheté. Allez, un projecteur. Bon.
roquefort. pas de Vous besoin. voulez? Je chauffe ça? De quoi? Le sauce roquefort, Non. vous allez manger? Ça sera fort. Il y a une sauce roquefort là-bas. Non, c'est bon. Avec quoi? Non. Et le poulet? Non. Et le trop dans le foie gras. Ouais, le foie gras, il est bon. Et les figues? Avec le petit bout. Mec, t'as peur. C'est là vraiment drastique. Դավիճանացիանել բաժակների կենացը խմենք։ Շատ Սիրելիներս այսօր իմ տղայի Դավիթ Տերենցյան տարեդարձն է, ինչպես շորտի տեսակ, նոյեմբերի 1-ը, չնայած այս վիդեոն որ դուրս գա, կլինի բավականին ուշ։ Եկեք շնորհավորենք Դավիթի ծննդը, մամ ջան, ուզում եմ որ դու որպես տատիկ Կարla excuse-moi, elle va te souhaiter bon anniversaire. Annaï. T'en veux? On comprend. Nous, on comprend. Շնորհավոր ենք գումեգու չարի ծնունդը։ Da. Դավիթ ջան, գիտես ինչ կա, Անայի դավիթ քեզ ավերաբերում։ Մարդիկ են որ 3-4 երեխան են, դաժե այն աստիճանի է որ ասում են երանչե դու դա փոխարին մի հատ հարց ծնեի։ Հիմա մի հատ ունես, Աստծուն խնդրել եմ ու Աստված էլի կողմից է, որ այդ մի հատը 15 հատի, 6 հատի տեղ ծառայի քեզ։ Ապրես մերն ջան։ Աստված քեզ դա եթե դու հավատ ունեցած, հավատ ունեցած, կապրես երջանին, հավատը գիտես որ հավատաս քո ծնողին, հավատաս քո երկրին, հավատաս քո ընկերոջը, Աստծուն հավատաս։ Կապրես դու անփորձանք։ Խմում եմ քո թանկագին կենացը բալաջան, որ դու ապրես Simon Tserouni takmas, քո կնոջդ հետ միասին։ Avec ta femme que vous soyez voilà, vivez longtemps et jusqu'à 100 ans. Joyeux anniversaire, ծնունդդ շնորհավոր կյանքից կտոր։ Մերն ավելի, իմ համար շատ հանգ է, Այսօր իմ ամենակյանքի ամենաուրախ օրն է։ Ես չգիտեմ թե ոնց բացատրեմ, հենց դու ծնվեցի, ես ուղղակի սիրահարվեցի քո վրա ու ես Տիրոջը շնորհակալություն հայտնեցի, որ դու կաս եկար։ Առողջ ամփորձանք մերն սրտի։ Joyeux anniversaire à notre fils Carla, pour ton chéri. Մամ ջան, Վերդաստանի ծառ։ Դե ապրես ցավոք տան։ Իսկ նա փորձենք ֆուագրան։ Շատ petit le foie gras. Il est bon. C'est vrai? Il serait un peu plus gros. Non, mais attends, mais les filles, franchement, elles sont... Joyeux anniversaire. Գնանտեր Դավիթ դիմացը գնա։ Դավիթ ջան, ծնունդը շնորհավոր Դավիթիս։ Տորտը փոքրիկ համես, բայց կարևորը որ երջանիկ։ Հարսիկիս հետ գնում ենք խանութ, dévaliser l'action. On va acheter des cadeaux de Noël, pas des cadeaux du tout, de la déco de Décoration, décoration. Nord tarva décoration, Carla Mosta. Je déteste, je crache. Ah! Crache, François. Je déteste ta tienne. Ah, je supporte pas l'église, merci. Ban, գնում ենք դեկորացիա Կարլանարնի, Կարլան ոչ là մի շաբաթ նոր տարվա դեկորացիան, j'ai t'as décidé la semaine prochaine. Tu sais qu'il y a même des youtubeurs arméniens, je regarde, ils ont décidé de faire d'avance. Ah mais oui, mais j'adore. Sinon on profite pas assez et surtout quand on travaille, on passe toute la journée au travail, on rentre que le soir. Ճիշտ ասում, ամբողջ օրն աշխատում եք, իրիկունը գալիս են, ժամանակ չի լինում։ Ավելի լավ է խորհուրդ կտամ բոլորդ է շուտ դեկորացիա անեք։ Որ իմանում ես նույն կաչստվանա, մի քիչ ոնց որ մանտրաշ ես ընկնում եք, ասում ես։ C'est ça en fait. 1.50 11 евро, 10 հատ կգնեմ։ Et moi, tu sais qu'est-ce que ça me gonfle que certains gens, certaines même dans les YouTube et tout, tu sais, ils mettent des bijoux, ils mentent. En se disant qu'ils mentent, tu sais que celui-là c'est cher. C'est des vrais, que c'est des chers et tout. Non. Voilà, ça se voit que c'est du toc. Mais c'était les seuls qui traînaient dans ma trousse de maquillage. J'ai oublié mes bijoux. Du
du coup, ça allait avec ma tenue. Boucle dorée, vraiment. C'est trop beau là. Ah, j'adore. Ici, je filme tout le temps quand oh là là, j'adore. Oui, c'est des piles, c'est pas LED. C'est rechargeable, tu sais. Carlitas, banana, tu adores. Pour Noël, les couleurs. Oui. Comme ça. Vert, rouge. Ouais. C'est beau celui-là. On peut pas sentir. J'aime pas trop l'odeur. Oh, j'aime bien, tu vois, le vert là. Ouais. Ժողովուրդ եկել ենք ակցիոն, այսօր տոն է Ֆրանսիայում, ամենտեղ օրենքով փակ էր, բայց պարզվում է, որ հետ էլ փակ չի, լավ էլ բաց է, և մենք հիմա գնում ենք դեպի դեկորացիայի տեղը, արդեն նոր տարվա շունչ է մեր մոտ, հետաքրքիր բաներ կան շատ, բայց սրանք Să carlângați și stăm carlângă. Bani ranjman. Biz karıştığını şey dese sayla lava. Մեկ երկու երեքս ամբողջը ակուրատնի տեղավորվում է մեջը Այս տարի ժողովուրդյան որոշել է ձեր Անահիտը, քանի որ իմ նոր տարվա խաղալիքները բոլորը սպիտակ եւ միշտ ոսկեգույն է անում, ավելի sense հանգիստ իմ տան հետ համահունչ, չգիտեմ ինչու այս տարի որոշել եմ փոխեմ։ Ouais, on va aller voir. Ici, tu sais, je T'as vu, c'est stylé ça. Quel Tu le mets autour du sapin, c'est un petit train. Ah, j'adore, oui. Quand tu as des enfants, c'est Ah, quand bien. j'aurai mes petits-enfants, c'est sûr et certain, je pense que je ne sortirai pas d'ici. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je vais mettre autour du Regarde. sapin. Regarde ça. Oui, et bien la nappe, elle est un peu comme ça. J'adore. Երեխեք լմյատնայեք այս պլեդները լրիվ նոր տարվա թեմատիկան, բայց այնքան ունեմ։ Montre. Voilà, moi je vais prendre ça et le mettre autour du sapin. C'est magnifique, oui. Oh là là, oui, oui, oui. Je sais pas si j'achète, mais ça tirait super bien à la maison. En plus, t'as vu, mais oui, c'est pas. Mais c'est quoi le mieux? Ah non, ça c'est pour mettre vraiment dans le sapin, mais par terre c'est pareil. Mais ça c'est pour moi je le prendrais ça, tu vois. Ah ouais? Oui, parce que c'est énorme. Après c'est marqué 3 ans plus. C'est un cadeau. Mais ça c'est sympa, David il va adorer, David il aime bien. David այնքան է սիրում այդ նոր տարվա մաժիկը, այդ հրաշքը. Prends. Et ça c'est quoi Carla? Aroma 7. Ah ouais, ça il complète, hein. 7 parfums. Այս կարելի է սեղանի վրա դնել. Ah ça va être 7 de table, Carla, regarde, chez moi. Ça change. Même dans l'année. Oui. 7 de table, à la place de mettre la base, c'est laissé devant, au milieu. Ouais, c'est pas mal, hein. Celui-là est pas mal, le bougie. T'as vu, t'as un diffuseur dedans. Ouais. Hein, je revoute. Mais c'est quoi ça ici, ouais. Encore là, je peux pas baisser. Tu vois, ça c'est pas mal, les choses comme ça, là. Tu vois, moitié haut. Ouais. Là, bonnet canchotte. C'est très tendance, ça. Je les aime bien, moi les aussi. casse-noisettes. Casse-noisette. C'est le kunchik. C'est le kunchik, Tchaïkovski. T'as vu ces ours-là habillés? Tu sais que j'ai plein de choses, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que j'ouvre le carton. Il faut ouvrir les cartons. Ouvrir les cartons. Par contre, les LED, je vais en prendre. Regarde ça. C'est beau aussi. Avec des chasseurs. Oui, ça achète pour Bruna. Par contre, tu sais, je cherche quelque chose à rajouter. Oui, les maisonnettes, elles sont trop belles. Moi, je garde toute la journée, toute l'année. Je prends des choses pour garder des fois. Tu vois, j'avais pris ça.
Et ils sont voilà, sur mon truc là. Ça, c'est très mignon. Oui. Et ça se garde à l'année. À l'année. Ժողովուրդ, ես տեղ գիտեք ինչ տեսա ձեթի ամանները, որը որ հաճախակի չի լինում։ Սա շատ ուշտի բան է։ Վերցնեմ երևի, թե սպասեմ ավելի լավը կգա։ Շատ մեծ է։ Եկանք լույսերի տեղը։ Եկանք լույսերի տեղը, գիտեք ես ինչ եմ սիրում, LED extérieur, Noël, intérieur extérieur, solaire, արևային է ինձ պետք, արևային, հիմա մենք ման են գալիս արևային ժողովուրդ են, մի քիչ պատկերացրեք, որ նոր տարի է ձեր մոտ արդեն և դուք, solaire, voilà, սա solaire է, ես սրանից կախել էի անցյալ տարի, բայց սենց չեմ ուզում սոլեղ, ուզում եմ դրսի ծառերի համար։ Qu'est-ce que tu prends? Des bigoudis. Carla bigoudi, avec son combien il y en a dedans? 9. 9? Oui. C'est bien, non? Ouais, super. Mais est-ce que 9 ça suffit? Oh oui, large. 9, 18. Oui, non, mais j'en prends 2 quoi. Et l'autre, c'est quoi? C'est ça, tu sais, c'est la vidéo que j'avais fait là. Ah, et c'est un petit je crois que c'est d'où là aussi. Mais c'est efficace. Mais c'est super efficace. Et en plus, ça t'abîme pas les cheveux du tout, ça. Vraiment, c'est trop bien. T'as trouvé où? Là, en bas. On est mais mais attends, laisse verser. Quand on marche, donne, je vais le prendre. Ça, je vais payer. Après, qu'est-ce que t'as? Il veut une brosse, un peigne. Il n'y en a pas ici, non? En fait. Ça, on est là aux David. Il y a qu'à le... Non, prends comme ça parce qu'il a les cheveux longs. Ouais. Comme ça? Non, donne-moi ça. Hein. Ça, j'ai celui-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il... bien? Oh oui. Ça, c'est quoi, Carla? Ça, c'est les boîtes de bijoux. Il me fallait un autre pour mes bracelets. Oh, սրանից էլ էր ինձ մի հատ պետք ժողովուրդ լավ տեսա, հենց այս գույնը, նայեք, որտև մատանիներ շատ ականջողներ ունեմ, շատ մատանիներ, եկեք մի հատ սրանից վերցնենք։ Դե ինչ սիրելիներս, մենք արդեն վերադառնում ենք տուն, անցկացրեցինք հրաշալի օր, ցանկանում եմ ձեզ բարի դիտում, ցանկանում եմ ձեզ գեղեցիկ օր, համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ եւ ինչպես միշտ ասում, պակա, պակա։